Nagaland Administration pen Karbi Anglong Daily Reserve Forest arlo meter haroplian ng lutsi IRBN akem ng gikim. Difu Binapani High School Golden Jubilee Katalon Mesen pen kapachun. Panay Monduli Kos Q Centennial Jubilee Mesen pen Jaimek Pajut Pontanglo. Kardom Nili Karbi Prime Time Abirda Thanbang Sami Junaliti Mungpi Non Birda Ang Ton pen Arjuik Tha. Nagaland Administration pen Karbi Anglong Daily Reserve Forest arlo Lahore Region Sub Pit Lapen Lahore Region Petrol Post pen meter Pharohini Anbak Khelo Adim Kachpathik Ahoy arlo pen meter Pharupli Anbak nang Lutsi Nagaland IRBN akem nang kikim tana birta pherangki pen non hejong birta nang pale birta kitoka pora hut an kirib dun long atengki kitam tang matijong ni phaeng kora pli ani silabang so akem Nagaland Administration pen nang kikim pangchenglo Laswa puthak birta long si Delai Police OC Lahore Region Petrol Post in Charge tapen Foresta batu matijong ni phaeng kora po ani palidam si bankar phalang no pidamlo bankar long pherangki kahumrida mahud Dimapur ADC apankar judun ahut thang ta thak tekangki lapen lapu kiton kilang in charge tame thang ta chini dun de laswa puthak koson sila bangso akim nang kikim long pop mapuke nitung ta sorkara chuka marchot ang song pen ladak donang ji pulo nitum dolo usi pherangki karjo hut thak dun Teng nang lang so BOP alam ningka ni sido tanglo Nagaland Administration pen kiteng tip adok non puan ta Karbi Anglong mati Assam Administration apan pakim long ledetlo sidame Nagaland Administration ahin pen IRBN kem nang kim thuli lobon ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Assam Administration lapen Karbi Anglong Social Organization atum do joy bom jilangma puta chirok to kara tumpe ningje Pirangki pen ka humrida mohut ki thek damrong border pillar pen nangkap si land encroachment nang duolo laso teng lang damlo te Karbi Anglong along leki virdun lokana si thek damlong সাব ডিভিজনৰ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াৰে বোকাজানৰ SDPO আমি নাগালেণ্ডৰ আপোনাৰ তেখেতৰ মেজিষ্ট্ৰেট আৰু তেওঁলোকৰ ACP তেখেতসকলৰ আমাৰ মিটিং এটা হ'ল আমাৰ আগৰ যেতিয়া ডিমাপুৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং দুজন DC ছাৰৰ তেওঁলোকৰ মানে যিখন মিটিং হৈছিলে তাৰপিছত যিটো ডিচিশ্যন হৈছিলে যে দুটা পক্ষই উভয় পক্ষই ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰিব সেই কথাটোৱে আমি আজি আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে কিছুমান সিকিউৰিটি পাৰ্সনেল তেওঁলোকে ডিপ্লয় কৰিছিলে আমাৰ কথাটো মানি পেলাই তেওঁলোকে সেইটো উইথড্ৰ কৰিছে আৰু নেক্সট যিটো হায়াৰ মিটিং হ'ব তাৰ আগলৈকে দুটা পক্ষই যে ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰিব আৰু দুটা মানে দুখন সুবুৰীয়া ৰাজ্যই শান্তি সমৃদ্ধি বজাই ৰাখি কাম কৰিব উমৈহতীয়াভাৱে Difu Binapani High School Golden Jubilee Katalon Ajaimek nithom ki chokar ni mesen pen Katalona birta kat ni sa sahamalong birta nang pale Binapani High School Golden Jubilee Katalon nithom Ajaimek matijong ni phaeng kora troxier ni pen pangchengsi matijong ni phaeng kora sir cap ani ada porpai kri siraj tema formalom pen abarim thanbang la pen abarim charlia tumapan manpeng pen archu penang pata momentil sitami ki pipa jirasai angdeng ta pado পাস করে রেজাল্ট ভালো হয় আনন্দে আমাদের মন আমাদের বুক ফুলে যায় কিন্তু যখন রেজাল্ট খারাপ হয় মনে খুব দুঃখ পাই Nithom gichok arni Golden Jubilee Katalon along ason kechpatia Jaimek ki haya tumapan nong ikipajira phi akimia banathan banga tumapan school managing committee atumpen archu padolapen anikang sampor 5 lira achitim apor malompen lunka na malinta paduponthu West Karbi Anglong umpanay Presbyterian Church sa Monduli kidamtang matijong ni phaeng kore troxy ani pen ni phaeng kore sir cap ani ani thoma farman umpanay Monduli ningkan pharoi sireng koira phok pleng ani ongdung aratatum kachitong duna birta amri chinthong hawar pherang ke piratane la pen hemari rong paratum pen birta nang pale Umpanay Monduli Kwas Q Centennial Jubilee Katalon nithom kichok ani amaya long aprangsi arnama phan kiro amaya long Reverend Bramsley timung pen mai japonsi Monduli asar Orivel timung pen Bible porhipen anam ardomsi mai Japon bangso mai long Reverend Arjons Phangcho moderator KAPCS MSc Ofing Maslai Jai Kathar IAS retired Om Swai Paris Praises Reverend Father Tommy Difu Baptist Church pen profession Miki Kathar P Lepen Sam Teron
Karbi Anglong Autonomous Council FAO Halbert Crow, Dr. Habe Teron, Amri Mojadar Moya Singbe, Habe Pinpoa Songa Bidi Sarlong Singbe, Meghalaya, Laitumkra District Chairman Reverend R. Hanpu, Lapen Ongdung Meghalaya Pen Blabangso Jai Megalong Chitongdun. Ang parta tibok teray lapen Amri Chintong Arat Penta Chitongdun Rinti. Nithom Kichok Ani Mati Jai Mekipejut Anile Thota Pirthea Dangalong Evangelist Anong Kachithang Nai, Billy Graham Evangelist Association Lapen World Bible Society along Amepu International Speaker Reverend Dr. Robert Conwell, Penjumesen Anamalam Than Paklar Ponlo. Arnamapan Kirua May Tangdet Api Kachitongdun Alhue Tumpen, Rongisi Arat Pen Bangso Kwas Q Centennial Jubilee Katalon Kijut Mesen Pen Choranisan Chora Pripensi Arnam Kang Hona Hill Jume Mesen Pen Pachur Ponlo. Matiyong ingkorat proxy pen ingkorat sirkep anke labangso Jubilee Katalon na mailo pini ke apisier nilo pini la serat pi pename kichu kijun dia phansi chisiklo kichu kijun na mei dolo labangso mailo na kachitong dun ke thege ding tum dupik preka mamonduli pen monduli ke jatung aka preka denomination pen ta pen ke rat chari song atum preka rat chari song dun kawang lo ke thege ding atum dolo council ke ja ka chari tum tanang dun lo la pen ke habe pin po tum gambura tum tanang chitong dun pik lo lakat do ko vena chitong nun pena pot labangso Jubilee Katalon ningkan pharu siren ko rapo Katalon ahir jume umpanai rong si phantame long lo ninging sam lo na sernam phan choro lo labangso kam ka pichun dia phan ke inurvet aja kongali lo aja smet pet ke arnam ahir jume lo arnam se ke ja to phan bidi sorena pidun lo okpran ke mena pidun lo tangka mahala dakrong na pidun lo lapen ke dak kija tum monduli asara tum dikon tum ke thege ding tum aning isi pet pen angri si ang doni si akamatha pen claim si avar sailing na meri lo la pen ke pachun lo la si labangso ka chingru malong arnam ta hirjume dulo puse ne tum theglong lo la pen li pastor hisa pen dabe arnam hirjume thepik lo Normalom so porban pirta moing ton piksana. Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi laki chiklu jontro kopan kapamala sike Piponji. Lasi apor panhok hip pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Dihina mo piputhot birta long wangtulo. West Karbi Anglong Dongkamukam Rong Supia Long Assam State Master Game Association pen patripi pon along West Karbi Anglong Master Game Association atum pen Dongkamukam Waisong Patok Lamalong matijong ni Paing Kora Trok Sia ni pen ni Pai Tom Cap ani an ni Plia Parman Suri hinira Krisur Cap aning kana baha First Assam State Master Game Mesen pen kepedo pona birta Dongkamukam Rong Supi pen nilituma perangke birta nang pele Assam State Master Game along kachipate dun abang pubang piatum ata ningkan thom kepen athak mate atak ke ong atum si chipate dun labang so games asamang kang Karbi Anglong pendang lok Pregjama district atum nang chipate dun nipli kachipate along football volleyball badminton athletics swimming lawn tennis lapen table tennis hai husi kachipate along padopon kachipate ke pedopon bom along alhisapo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang chitong dun lapen alhiamana peng pen MP Horen Singh Bay EMMSC West Karbi Anglong SP lapen pinangan kithegi dingatum chetong dun Karbi prime time angke lapon sikang ton pe iklo dumit hak me kurwang tu